Igicuku cy'ingamba nshya kuri Fardc nabo bafatanya. Igisirikare cyangura cyaje gutanga umusada. Igisirikare cy'u Burundi cyo kiyemeje kurwana bishoboka byose kugira ngo kibashe gutsinda M23 na MRDP twirwaneho. Ni update zigezweho mu gicuku kwigenekerezo rya gatatu ntwarante 2026 mu bice bitandukanye. Tugiye kureba ibijyanye na opération de stabilisation et rétablissement de autorité de l'État, gahunda ikomeye Fardc yazanye mu cyabaye mu rwego rwo kongera kugarura ubusugire bukomeye mu bice bitandukanye. Turaza kubabwira strategic planning coordination interarmée, l'enseignement opérationnel, moivre tactique, turebe kandi projection rapide des forces, sécurisation des axes stratégiques, neutralisation cible des positions ennemies. Turebe biri kugenda biba ndetse nuko bigenda bikorwa. Si ibyo gusa, turaza kubabwira amakuru akomeye ajyanye na phase de préparation opérationnelle, uburyo Fardc gutegura gahunda zose. Turibuze kandi kureba ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara offensive coordonnée ku mirongo yose y'urugamba Angola, Burundi ndetse na Fardc uburyo bateguye. Turebe unité mobile, groupe tactique interarmée, élément de reconnaissance avance zamaze kugera mu misozi itandukanye. Turebe biri kubera mu bice byitwa Buhimba, Kirongo, Osoba, Nyungu n'indi midugudu itandukanye yo muri Warikare ndetse no mu duce dutandukanye two muri Sud Kivu harimo Mikenke, Irundu, Minembwe no mu misozi itandukanye ya Intobwe. Turebe biri kubera kuri Mwaye Plateau. Turebe biri kugenda bigaragara bijyanye na moivre de sacrement Fardc iri kugenda ishyira mu bikorwa. Turareba bijyanye na dispositif de sécurisation. Turebe biri kubera mu misozi miremire Minembwe. Turebe tactique de progression prudente. Turebe ko ibi biri kugenda bikorwa. Si ibyo gusa, turarebera hamwe contre-offensive rapide, groupe d'assaut, élément de couverture, unité de réserve mobile. Turebe ibijyanye na ratissage ndetse na opération de sécurisation mu bice bitandukanye. Turaza kureba gutangira gushyira mu bikorwa ibyapanzwe. Turebe planification stratégique. Turebe biri kugenda bitegurwa ndetse nuko bigomba gushyirwa mu bikorwa. Turebe sécurisation durable. Turaza no gukomeza kugenda tureba uko akazi gahagaze. Ni buzero tubane nga tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mu gicuku kwa kabiri kwigenekerezo rya gatatu ntwarante 2026, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ihuriro ry'abarwanyi b'abazarendo batangaje ko bamaze gusoza igikorwa kinini cya gisirikare cyari kimaze iminsi myinshi kigamije kwisubisha ibice byose byigaruriwe n'inyeshyamba za AFC M23 MRDP twirwaneho mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Iki ni igikorwa kiswe n'inzego za gisirikare opération de stabilisation et de rétablissement de l'autorité de l'État, cyabaye mu rwego rwo kongera kugarura ubusugire bw'igihugu no gusubiza umutekano abaturage no gusenya burundu imiyoboro y'imitwe yitwaje intwaro yari yarashinze ibirindiro mu bice bitandukanye by'intara. Iki gikorwa cyateguwe mu byiciro bitandukanye hifashishijwe strategic plan coordination interarms, renseignement opérationnel ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zigezweho za gisirikare zirimo moivre tactique, projection rapide des forces, sécurisation des axes stratégiques na neutralisation cible des positions ennemies. Inzego za gisirikare zagaragaje ko zifashishije amakuru yakusanyijwe mu buryo bwitondewe harimo yaturutse mu baturage no ku nzego z'ubutasi ndetse no ku bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu igenzura ry'ikirere ndetse no ku butaka. Fardc yatangajwe iki gikorwa cyari kigamije guca intege no gusenya burundu ubushobozi bwa AFC M23 bwo gukomeza kwigarurira ibice byinshi by'igihugu by'umwihariko mu duce twa Intobwe, Minembwe, Mwenga, Warikare, Masisi na Rucuru n'ahandi henshi byari bigaragara ko imirwano ikomeye yagiye yibasira mu minsi yashize. Mu zumweru bibiri byabanjirije igikorwa nyamukuru, Fardc yashyize mu bikorwa phase de préparation opérationnelle irimo gusenya imirongo y'itumanaho y'umwanzi, guhungabanya mu buryo bwemewe ndetse no gutanga amabwiriza
no kwangiza inzira zakoreshwaga mu gutwara intwara, amasasu n'ibiribwa. Iki ni icyiciro cyari kigamije guca intege AFC kwishyira mu bwigunge no kwigabanyiriza ubushobozi bwo kwihagararaho mu gihe cyari bakomeje imirwano. Amakuru ari guturuka mu nzego za gisirikare aravuga ko hakozwe ibikorwa byinshi bya enhancement tactique bigamije gutuma umwanzi ahora mu rujijo, agahora ahindura ibirindiro, bityo bigatuma adashobora gutegura neza igisubizo. Mu ijoro ryo kuwa mbere rikira kuwa kabiri ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatatu 2026 hamaze gutangizwa ibikorwa nyamukuru cya gisirikare w'ingabo za Fardc zifatanyije na wazalendo zakoze offensive coordonnée ku mirongo myinshi cyarimwe zigamije gutatanya imbaraga z'umwanzi no kumubuza gukusanya ingabo ahantu hamwe na hamwe. Iki gitero cyaranzwe no gukoresha unité mobile, groupe tactique interarmée, élément de renseignement avancé binjijwe mu bice byari byarigaruriwe. Ibi byatumye Fardc ishobora kwinjira mu duce twari dukomeye harimo Mikenke, Irindi, Minembwe n'utundi duce two mu misozi ya Intobwe, mu gihe mu majyaruguru hatangijwe ibitero byibasiye Buhimba, Kirongo, Osoba, Nyungu n'indi midugudu yose yo muri Warikare ndetse no muri teritwari ya Masisi. Mu gikorwa cyari kibanze kuri Sud Kivu, Fardc yatangaje ko yisubije mu maboko bijyanye rero n'ibikorwa bya gisirikare byose byagarutse mu Mikenke ahari hamaze iminsi hari mu maboko ya twirwana bihora ikorana byafi na AFC M23. Iki ni igikorwa cyakozwe hifashishwe mu wave de insacrement aho ingabo z'igihugu zagose umujyi zivuye mu byerekezo bitandukanye, bityo zica inzira zose zashoboraga gukoreshwa n'umwanzi mu guhungabanya cyangwa se mu kubona inkunga. Mu masaha make ibirindiro by'umwanzi byasenywe, intwaro n'amasasu menshi birafatwa, maze Fardc ishyiraho dispositif de sécurisation igamije gukumira ko hagira indi mitwe yitwaje intwaro yakongera kuyigarurira. Abaturage bo mu Mikenke bagaragaza ko ibyishimo n'icyizere cyo kongera kubona amahoro, nubwo benshi bakiri mu bwoba bitewe n'imyaka myinshi bamaze mu ntambara. Mu misozi ya Minembwe habaye imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro yari ishinze ibirindiro mu duce twa Irindi, Gakenke, Rugezi na Karongi. Iyi ni imirwano yaranzwe no gukoresha tactique de progression prudente bitewe n'uko aka gace kagizwe n'imisozi miremire n'amashyamba, bigatuma bigora cyane kugenzura ibi bice nk'uko bigaragara. Fardc yatangaje ko nubwo imirwano yari igikomeye kandi ikomeje yashoboraga gusenya ibirindiro byinshi by'umwanzi no gusubiza umutekano mu bice byari byaraye bayindiri y'ubwicanyi n'iterabwoba. Gusa ingaruka ku baturage zirakomeye aho benshi bahungiye mu mashyamba no mu bice bituriye ahangaha bitewe n'amasasu ndetse n'urusaku rw'intwaro ziremereye. Mu ntara ya Nord Kivu igikorwa cya gisirikare kibanze cyane mu duce twa Warikare na Masisi mu mudugudu wa Buhimba wari umaze iminsi wigaruriwe na AFC nyuma y'imirwano ikomeye. Ingabo za leta bongeye kwisubiza aka gace. Iki ni igikorwa cyakozwe mu buryo bwa contre-offensive rapide aho ingabo z'igihugu zateye ziva mu byerekezo bitatu icyarimwe zifashishije groupe d'assaut, élément de couverture, unité de réserve mobile. Nyuma y'amasaha menshi y'imirwano ikomeye AFC yatsinzwe isiga ibirindiro byayo ihungira mu mashyamba yo muri teritwari ya Masisi. Isubirwamo rya Buhimba ryatumye abaturage benshi basubira mu zabo, nubwo inzego z'umutekano zikomeje kubasaba kwitonda mu gihe ibikorwa bya retissage na opération de sécurisation bigikomeje mu mashyamba no mu bice byegereye aho imirwano iri kubera. Impuguke mu by'umutekano zirasesengura ko insinzi Fardc ishingiye ku bintu byinshi by'ingenzi birimo gutunganya neza ibikorwa bya gisirikare, planification stratégique. Fardc yashoboye gutegura igikorwa mu buryo bwimbitse, ishyira imbere intego zisobanutse n'ingamba zihamye. Hari imikoranire n'abaturage. Amakuru ari guturuka mu baturage biravuga ko abaturage bagize uruhare runini mu gutahura ibirindiro by'umwanzi n'inzira akoresha babwire Fardc. Hari kandi gahunda yo gushyiraho ingabo n'abarwanyi b'abazalendo. Imikorere yatumye habaho kongera umubare w'abasirikare ku rugamba, gukoresha neza ubumenyi bw'akarere ndetse n'ubw'abarwanyi. Hari kandi gukoresha ikoranabuhanga rigezweho, gukoresha ibikoresho byo kugenzura ikirere n'ubutasi byatumye Fardc ibona ishusho rusange y'ibibera ku rugamba. Isubirwamo ry'ibi bice byombi byabaye icyizere gishya. Abaturage ba Sud Kivu na Nord Kivu kuri ubu bari bamaze igihe kinini
mu bwigunge ndetse n'ubwoba. Abenshi bagaragaje ko bifuza ko leta yakomeza gushyira imbaraga muri sécurisation durable, gushyira inzego z'umutekano zihoraho no gutangiza gahunda z'iterambere zigamije gusana ibyangijwe n'intambara. Gusa imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yasabye ko mu bikorwa byose bya gisirikare hakomeza kwitabwa ku kurengera abasivili, kubaha amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu no gutanga ubufasha bwihuse ku bahuye n'ibibazo by'ubuhunzi ndetse n'ubukene. Nkuko amakuru ahari akomeza kugenda bigaragaza mu itangazo ryasohowe mu buryo bugaragaza biri kugenda bigaragara, bagaragaje n'ubwo igikorwa cyo kwisubiza ibice byabugezweho ariko intego y'urugamba y'igikomeje. Urugamba rwo kugarura amahoro arambye ruratangiye, azakomeza ibikorwa bya stabilisation, désarmement, démobilisation, réintégration y'abarwanyi bashyira intwaro hasi mu rwego rwo kuba bakubaka umutekano urambye. Ubuyobozi bw'igihugu bwatangaje kandi ko buzakomeza gukora n'imiryango mpuzamahanga, ibihugu by'inshuti, inzego z'akarere mu gushyigikira no gushaka umuti urambye w'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo hashingiwe ku biganiro n'ubufatanye n'iterambere rirambye. Igikorwa cya gisirikare cyakozwe kuri ubu biragaragara ko cyanditse amateka akomeye kuri Fardc, aho bitangazwa ndetse bikanavugwa ko urugamba rugiye gukomeza mu isura nshya nk'uko roko informa batubwira uko bihagaze. Amagingo ya awenda reka tubanze duhere muri sido kibubona yuko ibintu byakaze mbere yuko tujya mu mujyi wa Goma, aho habaye bombardement n'ikikano gikomeye cy'abasirikare bashaka kwinjira muri uno mujyi wa Goma baturutse mu Meso. Akaba naho urugamba ruzindukije turabigaruka, ariko mbere yuko tujya muri ibi bice bya Goma, reka tubanze duhere hano muri sido Kivu ahakomeje kuba imirwano ikomeye cyane, kandi ubona yuko ihuriro rya AFC n'aba FDLB bavumbuye umugambi ukomeye, ariko AFC yatangiye kuba ishaka kwinjira mu mujyi wa Izanye. Ukabona yuko kosayi magingo ubu turi kuvugana abasirikare benshi barunze Kirida ndetse bakomeje kuzamuka muri aka gace hano za Gatogwe werekeza za Gitutu. Urumva hano ubundi niko ariko tubona isa nkaho itegamiye na za Kazindira n'ubundi, kuko bashaka gufunga uno muhanda, ariko mu birindiro bari kubaka mu gace kano ka Ruhuha, kuko bashaka gukata inzira ya hano ya za Kaburambo. Ino ni inzira ituruka ku birindiro bikuru bya Remera, kuko Remera niho hari ibirindiro bikuru bya AFC. Ubona yuko n'ubundi gahunda ihari ari iyo kugira ngo bafunge ino nzira ijyana deployment muri bino bice bya Minembwe, aho nakuvuga ko Minembwe yabaye Minembwe mirwano yo kubura, ndetse akaba ari umukoloneli bamaze gutera ijanja n'iri huriro ryahise bakoresheje drone ya kamikaze, bigaragaza imbaraga zidasanzwe by'iri huriro rya AFC bakomeje gushyiramo imbaraga mu mirwano iri kubera mu Minembwe, nyuma y'uko n'ubundi ubona ko iri huriro ry'abafaridese bashaka kuba bakongera kwigarura ibice bamaze iminsi baratakaje bitewe n'uko iri huriro rya M23 n'amezi gatugwa bamaze gufata ibice byinshi bigiye bitandukanye hano mu Minembwe. Urumva rero ino defense bari gushaka kubaka hano mu Ruhuha rero kugira ngo bakate ino nzira n'ubundi icyo za Kaburambo yerekeza mu Minembwe ndetse na deployment. Ndetse saho gusa hari agace ka Imandwa hano hafi na za Gatogwe werekeza za Bidegu, ubona yuko naho bashaka gukata kugira ngo ino mihanda bino bice byose byerekeza deployment ndetse nk'ababimenasa n'ubundi noneho baburizemo deployment za direct zituruka hano Remera, kuko Remera navuga ko hari defense ikomeye ya AFC, ariho waredari zishingiye ibikorwa byose ariho byirereye. Magingo rero urabona yuko n'ubundi ibintu byahindutse nyuma yuko ubona yuko ubwikanga ari bwose, ndetse saha gusa n'imbaraga nuko kuko bamaze gufunga akse ya Tanganyika Mbaraka, nta bwato bwacaracara muri biriya bice ugeze Amakombara werekeza Ibaraka. Urumva nyine ni ikibazo gikomeye cyane kiri hura rya AFC
bateje iyi Fardc akaba niyo mpamvu ubona bari gukomya gutsindwa hano mu Minembwe kandi imbaraga zose bazifite ubona yuko bitari bubasha koroha ariko ubona yuko kuba bavumbuye uno mugambi hari ikiri bukurwe cyangwa hari ikiri bukorwe bitewe n'uburyo ki bahagurukiye iyo ngamba bitewe n'urwego rw'ubutasi. Aho ni muri Fardc. Imirwano iracyari muri ibi bice n'ubundi bigaragaza ko bashaka gakenya nubwo Fardc yemeza ko yaba ari mu biganza byayo ntabwo bishoboka na bya bindi byo gufata ifoto. Gakenya iracyari n'imirwano ikomeye nta yari bisobanura ngo aha natwe kuko bimeze nabi imirwano iracyahari isaha iyi ngiyi. Urumva ko n'ubundi ari ikibazo gikomeye ahubwo urabona ko bafite attack yo kongera kwataka mu rugezi rwamaze gufatwa n'ubundi na NON-RESPONSABILITÉ na ACTU ubona yuko bisa nkaho imirwano isa nkaho ikomeye saa iyi ngiyi ngaha imbere dushobora kuba izate zisumbuye turabona ko wenda ihuriro rya Fardc rishobora kuba ryahigaruwe cyangwa byarangiye n'ubundi bagize ubugenzuzi bwihariye bushoboka. Mu gihe kandi hano mu mujyi wa wenda Safari mbere yuko tubwira ibyo muri Uvira ndagira ngo unyemere tubanze tugaruke kuri dosiye ya Ikenga ubwo utegura ibijyanye n'ibyo biri kubera Uvira nabyo ugaruke ubitubwira. Yego. Ni mu gihe imiryango ihagarariye abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi yagejeje ikirego mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha isaba ko wahoze ari umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc General Major Sylvain Kengebo Musa akurikiranwa kuzaha bikekwa ko bifitanye isano no gukwirakwiza imvugo zibasira mu bwoko bw'abatutsi. Iki ni ikirego cyashyikirijwe ubushinjacyaha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rufite icyicaro Irahe mu Buholande ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri 2026. N'umunyamategeko wunganira abanyekongo Bernard Mankane uyu ni umunyamategeko aragaragaza ko amagambo yatangajwe na General Enkenge ashobora kuba yaragize uruhare mu gukurura urwango rushingiye ku bwoko bityo akagira ingaruka zikomeye ku mutekano n'uburenganzira bw'abatutsi batuye muri Kongo. Mu kwezi kwa 12 2025 General Major Ekenge yagaragaye kuri televiziyo ya leta RTNC cyase Radio Television Nationale Congolaise aho yatangaje amagambo asaba abanyekongo kwirinda gushakana n'abatutsi kazi avuga ko bakwiye kubyarana nabo badahuje ubwoko. Aya magambo yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye maze atera impaka n'amagambo akomeye yo kuyamagana haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Nyuma y'iyo mvugo General Ekenge yahagaritswe by'agateganyo ku mwanya w'ubuvugizi bwa Fardc mu gihe iperereza ry'imbere mu gihugu ryari rikomeje. Imiryango yatanze ikirego ivuga ko amagambo nk'aya ataraya mbere ahubwo ko asanga ari mu murongo w'imvugo zimaze igihe zigaragara muri Kongo zibasira abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi cyane cyane mu bihe by'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu. Uyu munyamategeko Maigan aragaragaza ko bamwe mu bavuga imvugo zibiba urwango bashobora kuba bashyigikiwe n'abari mu buyobozi bukuru bw'igihugu barimo n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya ndetse na bamwe muri bo bakaba baranakiriwe n'umukuru w'igihugu Félix Tshisekedi avuga ko ibi bituma bigorana ko ubutabera bwo muri Kongo bwigenga bukurikirana bene ibi birego nubwo amategeko y'imbere mu gihugu ateganya guhana imvugo zibiba urwango n'ibikorwa by'ivangura ariko ntibyubahirizwe. Megan yibukije ko mu mwaka wa 2020 hari hatanzwe ikindi kirego imbere mu nzego z'ubutabera za leta ya Kongo kigaragaza ukwiyongera kw'imvugo zibiba urwango izibasira abatutsi. Icyo gihe nk'uko abivuga hatanzwe ibimenyetso bifatika ariko dosiye ntiyigeze ikurikiranwa mu buryo bufatika. Mwibaruwa yagejeje ku bushinjacyaha bwa ICC yagaragaje ko kuba inzego z'igihugu zitabikurikirana iby'icyo kirego ari kimwe mu byatumye hitabazwa ubutabera mpuzamahanga hashingiwe ku ihame ry'ubusumbane bw'ubutabera aho ICC shobora gukurikirana dosiye mu gihe bigaragara ko igihugu bireba kitayikurikiranye uko bikwiye. Ubushinjacyaha bwa ICC bwakira ikirego bubanza gusuzuma niba gifite ishingiro ku bimenyetso byatanzwe bukareba niba icyaha
kivugwa kiri mu bubasha bw'urwo rukiko, kandi niba igihugu cyabereyemo icyaha kitagaragaza ubushake cyangwa ubushobozi bwo kugikurikirana, nubwo bishobora gutangiza iperereza ryimbitse, hanyuma hagategurwa dosiye ishobora kugezwa imbere y'abacamanza ba AVIS kugira ngo hafatwe icyemezo kwikurikiranwa ry'uregwa. Iyi dosiye rero ishobora kugira ingaruka zikomeye ku mubano w'amoko n'umutekano muri Kongo, cyane cyane mu gihe igihugu gikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Abasasanguzi baravuga ko gukurikirana cyangwa se kudakurikirana iki kirego bishobora kuba ikimenyetso gikomeye ku rwego rw'ubushake bwa leta ya Kongo mu kurwanya imvugo zibiba urwango no kubungabunga ubumwe bw'ibihugu. Ku rundi ruhande, abafite aho bahuriye n'uregwa barashimangira ko hakwiye kubaho iperereza ryimbitse kandi riboneye ridashingira ku gitutu cya politike kugira ngo ukuri kugaragare kandi ubutabera bukorwe mu mucyo. Mu gihe rero ubushinjacyaha bwa AVIS butaratangaza niba bwatangiye iperereza ryimbitse kuri iki kirego, amaso y'abatari bake akomeje kureba irahe, aho hazafatirwa icyemezo gishobora kugira ingaruka zikomeye ku mateka ya politike n'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo gukora Bwana Safari, tubwire Uvira bihagaze gute, ibiri kuba ni ibiki? Uvira n'ubundi ni mu rwikango, ndumva neza bivuzweho abasirikare bakomeje kurundwa ndetse n'intoranywa, aho ubona yuko mu bice byose ubona iyo strategy yagize, ahubwo naringiye kuzamuka mu mujyi wa Goma. Yego, ubona yuko nyuma yuko ihuriro rya AVIS rifashe centre ya Gatoyi, abasirikare bose bamaze gufata igice baca bahindura icyo bita umuvuno. Abo imirwano yazindukira bita mweso, bari kwesurana saa yingiyi ni ibicika, ariko biravuga ko n'ubundi gahunda ihari yariyo kuba harimo batata gahunda z'ibibera Goma, aho abayobozi barara ndetse n'ibikorwa byabo nicyo bari gukora n'iki, ariko bitewe n'uburyo cy'ihuriro rya AVIS byamaze kuvumbura umugambi w'ikoranabuhanga ihuriro rya Fardc bafite, biragaragara ko n'ubundi ibintu byamaze kuba ibindi nyuma y'uko ku masaha y'ejo bohereje drone, ibintu byashyizwe byohereje drone za Kisangani ikamenasa bimwe mu bikoresho, ariko bagahita nabo bayirasa itari yangiza byinshi. Ubona yuko hariho urwego rw'ubutasi rwa Fardc rurakomeye, ariko na AFC urabona ko yatangiye kuvumbura umugambi ukomeye w'iri huriro ry'aba Fardc. Ubona yuko bitari buze koroha habe na gatoya, kuko n'ubundi umugambi wa Fardc urakomeye kandi urashikane bitewe n'ibyo bapanginga muri uwo mujyi wa Goma. Ubona yuko n'ubundi bamaze kugeza abahungu bibereyeyo, akaba ari nabo bakomeje kugenda bamenya ngo bimeze bityo, abayobozi bararaje. Ubona yuko ari ibintu bigoye cyane muri ibi bice imirwano ishobora kuza guhindura isura. Mu masaha ari meza ushobora kubabwira ko ibintu byahindutse muri ibi bice n'ubundi by'ahangaha muri Nord Kivu, aho nakubwira yuko amasaha imirwano iri kubera imweso. Yego, kugeza ubu ku birebana n'uko M23 iri guhindura ingamba, yaba ibijyanye no gucunga umutekano muri Goma, yaba ibyo gucunga umutekano ku mihanda yose yinjira Goma, bizo biri gukorwa gute kugeza ubu Bwana Safari? Kugeza ubu urabona yuko bamaze kuvumbura gahunda zose bigaragaza ko nyuma yuko batakaje abo mu nzego z'ubutasi. Yego, kandi benshi uri kubyumva, biragaragara ko bamaze kwiyubaka nanone ku rwego rw'ubutasi, kuko igikorwa cyari kirimo gitegurirwa Kisangani cyari buhitana abayobozi hafi ya bose b'iri huriro rya AFC, ariko bakaba baramaze kukivumbura. Iyo operasiyo yakozwe, drone yagiye kumenasa ibikorwa byari byatangiye gukorwa n'iri huriro rya Fardc, ariko binyuze mu ngabo n'ubundi za
zabano bafaransa bategura ama operation ubona yuko bitaza kuba bitari bworo twari kuba turi kuvuga ati noneho uko byagenda kose iriho ryashyize ibyayo byarangiye bitewe n'uburyo ki bari bateguye ibitero karundura kandi bigoye bitarubuze kubasha korohera ibihuriro rya AVIS kuza kubyakira n'ibyari bakunda ariko babonye yuko babashije kugaragaza nabo ko bamaze kuvumbura umugambi wabo. Ibi ngibi bituma habaho n'ubundi kuba bisa nkaho bisa nk'ibiburizamo iki gitero cyari cyateguwe n'iri huriro rya Fardc. Yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe Rudendi bashyikiriza amakuru atosuye barabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere ufite ndetse abone ntuzongere gucikwa. Hasta la vista.